Loran diak maluk harana televisão de Marpos, kamu tu fale ho lita isabelita iha programa bainaka spesial. Ia edisan ohin ita sedadalia ho bainaka na intolo itania atleta Timoroa nebe durante ne hatudu prestação nebe forak nebe diaklos tanto iha nível nasional nomos iha nível internasional. No sernantolo kamu tu kon ho iha studio mini televisão de Marpos. Bem-vindo e boa tarde, bom dia. Ya Soren Lioba, itania treinador, ya treinador taekwondo, modalidade taekwondo, dos yang pusi klubu dos yang koni Timor Leste, Nilton Cordereal Lemos. Depois iha Claran itania atleta Fonsae nebe cuidade nebe hafir kata cuidade nebe stay nurakmos mabe iha ona prestação logo kida nebe sira consegue hatudo ona nia maka aling Diovia Barreto no iha ne soren kedan atleta aling mana Efren Deko Sernai rua consegue hatudo ona performa nebe diak iha nível internacional Lili foi lalai serba participa iha competição Puknator International Championship tinarihun rua Ronald Racing Lima iha Yogyakarta Indonesia no ita tu hatene kleang kono ba saida maka sira consegue halo ona além de husi prestação nebe sira iha teona hatudo teona dia kelutan ita dadalia hamuto kosera bem-vindo Maya Studio Mini Televisão Timor Pos dalai datan bom dia ba banyak na itolo ya dia kalai ya Asim hanese itania asunto kata kita buat sira foi fila husi Indonesia lili husi Yogyakarta hafoi mba participa iha evento internasional Puknator International Championship 2025 molok hawatu ba atleta sira wakar ba olok ya treinador ninian karek bele explica ituan ko bele hato ituan atividade nebe durante ne ita bot ne atleta sira halo por favor ya así cek masuk dia obrigado a oportunidade. Anis treinador dos Anconi akan explicar o processo durante o treino até será fortuna até será preparação para evento Puknator. E dia kami dos Anconi durante a preparação durante Funantun molo kami terhakat ba evento Puknator e kami mos evento ida ia Timor competição Ambassador Cup nebe maka jogos categoria senior e a minha preparação né aí a minha os encontramos sai melhor equipa kita juara barak musi atleta sira e depois de remata a minha evento Ambassador Cup a mim langsung preparar para atleta sira atau tu evento ya jogos Puknator championship ya Yogyakarta ba e atleta sira maka participa ya evento ba maka hanesang evento kategoria senior junior o cadet e atleta sira maka participa ya evento ba total hamutuk atleta nesia feto tolu no manene atleta sira ba joga kategori masih explica ona kata kategori senior junior o cadet durante ne ami treino dari no like processo ne bem ami preparação ne usi dari no like atleta se treino máximo tebes atleta preparação ne bem makadiak ser vontade treino diak tebes suka di basur evento ne ba hadesan ini ta kuliah kata be halo treinamento treino ida nebe mais apertado leo será que ita bot ser halo treino ba ya ita ni atleta serne banghira quando ia evento Roma ou mesmo que ela evento bebe ita bot ser continua ia treino sim kami dos Anconi antes harus berkuliah karena kami dos Anconi treino terus saya bagi dia dia preparação antes
horário de treino sábado e domingo, depois treino será. Parosa, me hira conta ia TC, a treino segunda ou sexta, né full. Né em preparação antes, o hira rende convite sempre que tomei. Exemplo kan tanto nasional ou internasional. Se nasional lebih makia ia evento nasional ou Bachelor Cup, kalau kami hitang convite, ia kami tetap preparado. Internasional misalnya sa, kari convite mai kami hitang convite participar pa, kami mas ia preparado atau ba, coba ba. Também kami dosang koni treino la hari pada evento ia kami treino, maybe kami preparação antes. Antes evento. Semana ida nene be itabot sira halo treino dala hira ba atlet. Sim, kami treino dosang koni semana ida kami treino full. Kari ke evento sira memang katumai ini full. Kami treino full, Sabtu Domingo kami treino dari jam 2:30, remata jam 5:30. Ini Sabtu Domingo. Sabtu Domingo. Ok, sim, segunda ou sexta, kami treino husi Tukunen. Depois la base remata escola. Tukunen Lorai, to Tukualu Kala. Sim. E depois dari Tukulima, to Tukuhitu. Ora sudah. Dari Tukulima dari. Sim. Haware be schedule ida nebe ke saida los. Sim. Hatu ba fale be atleta la. Sim. Be hanesan atleta nebe hatu do prestação dia. O ini tabot ni treinador mos de yang kata ka além de iha evento Pognator International Championship ia Yogyakarta Indonesia, mas be antes ni tabot mos hetan prestação nebe fora close iha jogo CPLP finalize nene. Maybe hawa karakusu aling unsay itaninia treino molok hatudu resultado nebe diag. Ya, ini amni treino ne full. Dari rolo kraik nebe treino ne lao dia kami atletis mas dan lao dia be emang kodi baya evento internasional bame tulu jogo nebe dia. Agora o tempo ne hal no sabun sama itabel maneja itene tempo tamba ohine husi tuku rua atau tuku nen Sabtu Domingo husi tuku rua atau tuku nen mas husi segunda-feira atau sexta-feira ne husi tuku nen lokorai atau tuku lokalan unsai idane ita sinti tempo nebe sai dali ita kata hau senti koleng o senti baru ka unsa maneja tempo hau atleta ne hau treino ne hau bat treino de tala senti koleng tambah karak saya atleta me bidiak ne que treino diak no disiplina na idane mak durante treino ne ame atleta sera ame la senti koleng tambah ame masa karak lori na sauni nara no lori ame dojen nara no família nara ne be ame mudar atleta ame pronto simu sair tu siam ni treinador sih. Oke, fil fale ba itabotnya prestação na be ita konselho na be marca ia itabot ni carreira hanesan atleta profesional iha modalidade taekwondo ninian husi club dozam koni Timor-Leste ninian tamba itabot hetan primeiro lugar primeiro lugar iha dozam iha Pognator International Championship ya Jogja ninian itende sentimento banghira antes ni ita espera kata hau sehetan buat dia kira kau insa. Antes ne hau la espera yang hau tu menang galai maybe hau fokus treino det, fokus treino no reza na fatin atau ne amang maromak no bama tabian sira bele Tulun. Kompannya fatin hau maybe toya evento na ba hau bele hetang primeiro lugar. No lori bandera RTL halaya eranelarang. Fora close dan. No hau sento orgulho tambah lori bandera RTL ne halaya arena larang no hamori hana nasang narang. Fora ke edene nebe edene saimo sane sambe encourage ida baiten nebe jovem Timoran sera nebe kari lebele tahu lebele moy fil fale ba iha aling friend ninian hanesan melhor atleta iha evento Pognator International Championship ninian bele conta ituan itan nini sentimento o insama ka bele sai de melhor atleta e evento internacional e dan Ya, obrigado pelo tempo.
Ya, muda preparação a minha evento né, a minha treinador, coach, ne vem for treino a durante fulan tolu, lá rodia, nami treino disciplina, também mengira evento a mi senti dia no mengira ya naba, a mi bele senti kata kami mus bele menang. No durante ne amnia coach treino a mi ho disciplina, atunune ambele lori amnia tenia nação Timor-Leste, nenaram bahamuria nação Circelo. Bahamore nação Timor-Leste iha evento internasional, lelu iha mundo be desportivo nini molok ita ba participa e evento internasional sirahane sane, ita iha dificuldade rumah, iha problema rumah, obstáculo rumah, nebe karek usi parte atleta sira enfrenta, ne husi vale ba parte treinador nenean. No dificuldade saída meta você enfrenta, no sama ka bele soluciona dificuldade ka problema nebe ita história. Sim, a dificuldade se memang ana surya treino mecanism di dalam rumah atau tersiar balong treino dalam rumah sih hetan cedera lejen rasa fight treino dalam rumah sih ain inkel usia 5 anak salak ini treino então ami treino sinti dificuldade beso hira contato tersiar hetan sini então ami mus buka jeito unsa prato curti batet ser lalais unsa prato hari atendimento batet sernya mora sernya lalais para atu bele hipita keres mora sernya antes ba compete evento imos ami mos hetan dificuldade con aba aminia treino fatin ami treino fatin dalam rumah ami treino ya liuret tambah ami treino lolos ami fatin ya kumilaran iya tambah agora darau fatine emang hoto tu usa federação hoto tu usa metau sansare laran tambah dia gente então ami treino ya liur ami treino liur ne asa exemplo asa lauda senam sindi dia ami treino to kalang monsumira conta udah na mi aras kata ami treino liur e depois da rumah conta ai laia da rumah naku kundet ami treino asa tore malar nema dificuldade bam Anto bangira ita buat sira betrenyo por exemplo sa OND mau situ kunen to kalang. Anto idane wensa. Sim, dentro da rumah ami bele treino ho ami treino di campo basketball ne dalam rumah ami linha coordenação ho sira basketball kata kami treino horas neto horas ne imi continua fazer neto horas ne. Então ami opera malo di ami pelusa fatni sira. Kari la udang ne ami treino ya campo ne loke ai lampu nambel treino dia mas. Uhira conta udang ngambil hal tidak tambah fatin lah ya. Tangan letan gala ya. Los. Anto durante ne tabo sira be hasor situação idane duni gala. Sim, no momento ita buat sira be treino no. Ami treino de repente am tem para tama ambil bele treino tambah ne udang am treino dia la para sebokong. Antau ne dificuldade aminha preparação lá um máximo. Exemplo agora fulan sira modelan sana ne kala jarang udang antani dia ne tambah ambil treino dia preparação ne be maka dia máximo. Masuk kira com tempo fulan sira ne be maka udang mainannya ne ami aras ka itu. Nah, ini mami sempre tem dificuldade iha treino hansan fatin treino ne. Sim. Agora quando ba dificuldade hirak ne durante ne ita buat sira be consegue hato na baia be parte relevante lilu bai tene governo lilu si ministério Juventude do desporto na arte no cultura. Sim, ami hato na amni preocupações no amni problema serebe mak ami asuri treino ami hato na ba parte relevante me be como fatin situação agora ne. Governo se hal dia fatin serebe mak fatin pone plano kata kono informasi dan sira se dia fali. Dia tem mak sasan sira federação laran se muda saifal maka se bele fofala mi fatin. Asigna que durante ne be fatin começa a ela be construção laran. Okay. Espera kata. Mas denela la takaga hawa halo ami one bara pra ami na fatin coragem atleta sira na fatin semanga treino. Força na fatin kata que tem situação tem fatin masane me bita treino ho natureza ne be agora darau kita ia eta na fatin treino. Esforço na fatin. Também nema kami sempre fatin atleta. Treino ho natureza. Natureza, sim. Treino ho itania be kibit força na iya. Ikus mai maromak masazoda. Sim. Agora kuliah kona babe cedera ohin ita bot cernya be treinador kuliah te ona au krafila fale ba atleta na iruan inian. Iha gala imrua durante ne bangira kondo be fighting hela ita bot sira consegue be hetan naksalak o liman tohar ain tohar. Paling dia biar. Durante ami treino ne, ami hetan dun cedera, me bela sansa dianda. Cedera dan beke. Serio ne lah ya, fatal ne lah ya.
Ai bubu serne dia kira kelen serne mus metang tambah tebe kon ai kon malu be dia bubu ami atleta ne jadi masa ami be makanan pokok Makanan pokok kan. Ba aling ya friend rasik. Jak nudar atleta fighter ita tengki simu tambah menghira tebe malu nya konsekuensi mah sempre bubu ain bubu la o liman tohar la ain tohar maybe idane saya nesang ami tomang ona antau ami sente sa bye bye ona loron tebe malu mus ami ain limang ami sente bye bye bauma kumurasi an yang ujazel an sente anesang dane anesang laos problema buat Miami. Babe durante na acontece ba ita sa problema fatal Roma acontece ba aling a friend rasik ihalala. How bebeng ami ano ba la acontece ain tor liman tor ne nunca ami siempre ia ain bubu liman bubu iya. Babe anto problema serius sido ka acontece ba Sim. aling na irua Sim. Agora imrua rasik how se aling Deovia anisan atleta nabe hahu marca ninia storia ba ia prestação ia area desporto lilu ia area taekwondo ninia uluk husiki keran ita buat gosta dunia area ida nega ou depois de ita buat tama escola atau ia persekundaria ou secundaria mas ita buat gosta area ida nega ka unsta. How conheci taekwondo ne ya SD kelas 5 ini how Hanoi para tuir taekwondo atunne how human halo bel tour de dia human how tour sa maluk laya jadi how sa Hanoi akar ba treino tiap para sa bele hetan experiência rumah hena ba nebe hetan kolega nomos hetan experiência barak no bele tira evento sirene ba. Mas ia momento na ba iha tama se SD se Sim. be sekolah primária Sim. nini altura ne ba hakarak tuir de mabe ia ona mehi ka kahwa karak sai be atleta profesional ida depois de how bot Primeiro ne how tuir de la cleuran sa primeiro how tuir de tau sira kateni yang at saya atleta sne be la cleuran how começa treino a minha how area ne bing mau sira treino ne sira heta medali no mo sira amrike podium leteng ne au sentença atleta ne hasne di inspira husira sim no how dia bahira mau how hasne kar ne hade la cleur minha treinador sira começa a hili atleta si kikuan sernene atir evento dari minha treinador sira hili how a começa taman atleta e nema how halauna how nya karir hanesang atleta. Sim. Agora é be escola e universidade se secundário. Sei secundário. Secundário Sim. kelas hira. Sama kelas 1. Kelas ada musik dan Sim. idade hira kan hira involve iha idade hira. Oh, idade sanulu. Tina sanulo. Sim. Sim. Mas altura de bani itu gosta tambah sama gosta taekwondo. Tambah salah modalidade sebe. Gusta taekwondo ne tambah awari anak kolega sira posting sirnya foto ya sosial media sirnya sira tara medali sira treino lebih haus sa how gosta dunia kar treino taekwondo. Taekwondo ne kan mayoria fighting usa ain holiman. Sim. Oh, ain mabarak leo. Sim, ain mabarak leo. Latau. Latau. Sama TV. Latau. TV kona sala itu ne oinga, itu serna area isin serna be vital. Latau. Latau tambah mudar atleta ne ema tengi TV dunita, ida ema TV ita ne par ita hansa aprende fali, kata aprende TV hansa how tangki hansa par ema lebel TV kona how. Fofom. Sim, fofom. Banghira sayo na atleta. Tiro na kompetisão. Fofom ne how sentença tau kela tambah ida nessa primeira vez mai how, dari hansa ina ban how ti primeiro ne
Arti evento primeiro na lakon jadi nemos ansang sai motiva mai hau atu ne hau bele treino treino makatang no ikus mai mak bele resultado. Primeira vez aling deu via tir competição. Primeira vez a tuir ne ia Dragon Wentel Open lo que ia es de Sinan As di sini ni Satinan. ya 2019. Altura na ba hetan persesan primeiro lugar, segundo lugar. Yana bane haula hetang yana bane haula hetan tambah haula ko ho sira umanang na ba ebe yana bane haul lako mebe haula pata semana kata fatin treino tuir mai ya evento tuir mai ne ya 2020 ne eu consegui hetan dulu medalha sang metang. Hetan Sim. ne iha competição Ya competição Dragon Wentel ona fatin dragon. Fatin. Okay. Silukan. Fila fala ba aling ya friend unsa ito bot ni istorya hahu involved ya taekwondo. Ya. Tira una historia. Taekwondo. Primero, awari inspiração, awari ulu kusam netiu. Nebe, awari anesan taekwondo ne atividade nebe madiak no hau senti hamus belet tamayan ba. Então hau o hanya pai rasik akara glori hau ba no ba na ba hau treino hodiak mebe sidau katene prosesu treino taekwondo nya hanusa sidau katene. No primeiro atung jogo ia Canossa Cup foi em primeiro vez ao ter evento ao fim hatene processo fight ia taekwondo ao fim hatene mas be ao la consegue lori medalha ba hanya dojang rasik ida nemos motiva mahau atro hau bel treino hodiak tang no evento segundo amnya treinador sira batuir evento ne ia tambua open tau hau bel lori ona medalha osang meang lori mai tanya nação Timor. Tir competição dalla rua badala lok lahetang batida badala segundo ita hetan Sim. medalha osamea. Osamea. Wow. Hetang ona medalha hira. Tiro no competição dalla hira no hetang medalha osamea osamuting hira ona. Tiraunya durante tinambarak nilarang hau ia evento sira haunya osang meang hamotuk walu osang muting ida osang metang tolu no melor atleta tolu Ba aling dia verasik. Ya mai hauniang ne durante evento ne haunia medalha mutu neng osamiang hat no osametang dua. Aplaus. Atleta na rua ne be hari físico ema bela ema hari usilior ne ser laba. Mas afinal si rua marca una história bot. Liliu baya serania clube dozang cone Timor-Leste e geralmente vai ter na nação Timor-Leste. Atleta na rua ne be consegue Loriona ka hamore no na nação Timor-Leste iha evento internacional iha emania rai ne lori bandera Timor-Leste ba haleu iha be campo laran ne los buat ira que buat babain los gala los buat babain ne ita orgulho pramate ia emania rai ma ita lori ita ne bandera be besai ne be haurasek mos orgulho ba emenai rua especial nomos ba treinador tambah hau fiera kata kli husi treinador nini disiplina fo treino ba ninya atleta ikus lume atleta sera mos resultado neve dia que ia be nível nacional nomos internacional nini ali Efren Rasik hau treino taekwondo ni ia satinan dari hira hau treino taekwondo ia kelas 3 SD. di kelas 3 Iya. SD. Sim. Anda yang mau usia SD itu gosta de tuku TV karir. Oke, além de saya atleta profesional, atleta nasional, internasional. Karik imromos iha mehi balong, nebe karik realizar, banghira remata estudo.
No hakarak fote, karik depois de remata e secundario. Hakarak continue universidade no fote área saída. Aling deu bia. Ya kene quando hau remata na secundário, hau ba fali hau se continua na pati universidade mebe taekwondo hau se continua to hotu. Mebe denen. Banghira beta ma universidade karak hakarak fote saída, área saída. Parteira. Oi. Bertolak belakang. Ho karera nebe Itaia, hanes na atleta profesional. Hakarak fale sai partera. Partera ne kan ema ida ke lembut trata ema tem que rodomin, hobe mamar, mas ia parte seluk ema ida ke tambah sama aku sai partera. Tambah hari nembiin siran yang sa parteira na halamas. Abang baru hau tengki ansa siran. Remata sekundar tengki ansa siran. Kayaknya be atleta itu nih atleta Deovia, nia involve tanto iha atleta, saya hanya atleta ia modalidade taekwondo, nia hetan inspiração husin nia mongalin sira lo selai. Sim. Agora hakarak tam partera mos tambah inspira husin nia mongalin ya umalaran mos. Hansa negalai. Sim. Tambah salah foto area seluk laos be tambah haune mau nggak tambah haune be binga ne involve ne mau sakarak ne tambah sama tengke tirsira Ini hanya karakter. ne onia hana sampai saungi da Si. iya oke ba aling Efren Rasik hakarak sesaida foto area saida Hau tir haunia ang rasik mengira hau mata hau ni sekolah hau karak saya militar wah sim no mas que hau sayo no me ve hau na fating hau na taekwondo hau sia lalu iya tamane los militar ho taekwondo ne bele ante tamba sai militar nyate físico ne be saida nyate ke sai fighter rida hanesan mos atleta taekwondo fighter lo lain agora dificuldade saida dificuldade principal problema principal saida maka durante ne atleta ne imorua hasoro no alilu iha gala experiência ida banhira imi atu batir competição mas iha momento ne behanesan imi hetan problema no usa maka bela resolve kabela soluciona depois ma uso treinador uso uluk ba imrua iha gala durante ne ia imruan ya be vida hanesan atleta profesional banhira atu batir competição mas loron ida rua antes ita bosira hetan dificuldade ida no usa maka bela soluciona Durante ini kami lahitan di Puldari ida, kami atleta treino dia, batir evento musuh dia, ibe kami lahitan di Puldari rumah. Grasa maroma kantang iya aling Efren Rasik kari kiha ola ya hanesang ho aling diovia sim hau sanesan ami nudar atleta ami hanuing treino de konaba seluk ami treinador mak seyat tende ami la exemplo kari ya problema pessoal o de repente moras kari o ya problema selo ko acidente ita los lehang biasa ada ya tambah buat tidak acidente buat tidak moras ne kan ita la espera qualquer tempo nya belemoso iya kala bahau lah ya la ya grasa maroma kele emro para tu bele be sada no sai jovem ida ke lor inspiração bahia ita ne jovem sercelo sim bahia be mau treinador ninian hanesamos ita hate negatak claro, haula tene durante ne será que husibe globo dozang koni Timor Leste hetangmos doador ta suporta financeira Roma ou suporta material Roma husti parte selo instituição selo kakak usta Sim, obrigado.
suporta máximo khususnya a Federação Taekwondo Timor-Leste. Segundo, maka lihusu governo, lihusu MJDAC, Ministério de Juventude e Desporto, sempre apoiamos, uhira quando metam proposta basira. No doadores asilo começam doadores privados sira, anesang aerodili, istimo trading, abo psicolbadi, PPM primeiro, no fazer sila utang uhira metam proposta ba, kari ia tuno rumah azul semua sira apoiami. Maybe ia sira nebe mo mensiona ni katak sira ni biasa apoiami, uhira kung tami cyber liwa rumah metam proposta sira, sira sampai tulung kami apo sudah kami. Maybe nebe mak apoio principal mak primeiro mak MJDAC, segundo mak Palácio Presidente, Gabinete Abu Ramos. Dia sempre apoiami principal uhira kung tami metam proposta. Mas ida sira privado com privados yang doadores privados mas mensiona katak Abu Sikalbadi, Istimo Trading, Senhora Milena Pires, nomos Aerodili, Senhor Lorenzo, sempre apoiami. Uhira quando metam propostas, sempre apoiami. Ao mesmo tempo, mos Telcomcel, Telemor, Sirene sempre apoiami. Uhira metam proposta. Kari ia fundos o tuno rumah sempre ajudami. Sempre ajudami itu sempre ia. Sim. Mais ou menos o montante hira recebe doador durante na apoia ini tanto o governo como o instituição setor privado nene. Sim, durante ne ami conta preparação atau ba ia liur ne ami precisa base ter memang ka máximo tir atleta sere memang ami ba. Exemplo ansam ba MJDAC Federal amba jogzen MJDAC apoia ami 5.000. Apoia ami 5.000. E depois ba vale abo Ramos ne Palácio Presidência será apoio ami tiket para atleta balão, atleta muda atleta no hito. E depois vai falar a senhora Milena Pires, apoio ami 1.500, 1.500. E depois vai falar Aerodini, misalnya apoio ami 1.500. Depois vai falar Bosico Calvari, se nem for privado det, 1.500. Telemor, Telkomsel, apoio ami assim. Apoia outro. Então ini hetang be doador barak. Doador barak. Iya. Secara kiri ne tambah itu buat sirnia be club ne itu buat produce na atleta hirak ne be qualidade. Ida ne be profesional, yang nível nasional, internasional. Bayan kompetisi ne be durante ne husi itu buatnya club, lilu bayi itu buat na atleta sira participa. Participar no evento hira no nasional internasional yang lebih. Ya, dozan koni haune ini emot tatene kata dozan koni klub ini memang ka pot ya Timor Leste. Klub ini memang ka produce atleta Lubukida, atleta Barak, atleta mesa selecionado plantas timnas representante nação ba jogo reliu, hanesa SEA Games, Asian Games, no jogo serseluk. Então nem dozan koni ni emarit, dozan koni me produz. E dozan koni mos betul evento Lubukida e nível internacional. Nacional né sempre dozan koni sempre twist, dozan koni sempre etan juara umum. Internacional dozan koni mos participa barak. Participa barak no usia atleta dozan koni det. Sim. Atleta dozan agora rak atleta dozan koni ne bema para SEA Games. Tina ne 2020 ia Thailandia. Ia Thailandia. Atleta dozan koni atleta Timor Leste. Bahamut atleta na Ingualu. Atleta na Ingualu. No dozan koni ne total atleta na ba tama timnas ne. Tim nasional hamutu na nem. Dozan koni atleta. E ao mesmo tempo treinador que pensa Haurasi. Lori atleta Siraba. Agora era preparação Siraba jogo SEA Games. Sim. O atleta na hira ne besti ba participa no participatiane. Sirne ida nebe atleta ida nebe antes nene ia ona prestação nebe dia ka o hanesan seleção husi sim a minha atleta dozan koni Baraklos ia leba ami fai lapisan 1 lapisan 2 lapisan 3 total atleta ia be dozan koni hamutu 200 racing agora darau ami atleta dozan koni ami fai lapisan 1 lapisan 2 lapisan 3 kata atleta ni kita fai para ia nível nebe tu kategori nível di denia kata atleta na bele idene bawa la bawa na idene takafani fate ho di bafa de la ba exemplo ansa foi exemplo ansa federal evento embaixador cup federal ia nasional e Timor usi embaixador Korea makalo halo evento kategori senior
Então, yang apa kriteria atleta nasional, lebih persiapan bagi game level 2. Fa oportunidade de fazer atleta terceiro. Então, yang apa ami koko tatung alindeko, nia dari junior, lebih ami koko para jogo senior, tak ami garantia kata nebe durante hari preparação. Então, nia tudo kata mais que rola lapisan kedua, senior, nia bani consegue ni recolher medalha minha, no atleta terbaik. Saya atlet melhor atleta. Melhor atleta. Então, a missão de conta é que então eu tenho lapisan satu prepara para si game, lapisan kedua taman berarti dia kalah. Oh, anto imi beten ke fahe. Fahe. Iya. Sim, tambah ini amin dosa kuni atlet lebih maka barak los. Ya atlet masih dia det. Los. Atlet masih dia então precisa fahe para itu bel hetang oportunidade itu. Agora balon Thailand, balon bafal Malaysia, balon bafal Indonesia. Fahe para itu bel hetang oportunidade para jogar. Agora batinang idane, ita bot sir heta na convite hira, pode ba participa. Sim, tinha jadi fana am hetang convite usi clube Brasil, am hetang convite para Malaysia. Am lora atlet na Irua. Makanya Sandeko ho Alin Rei participa yang apa nih evento evento nara ASEAN Championship. Ne ASEAN ne hamutu nação 46. Wow. 46 nações mak participa yang apa. Iya Malaysia nação Malaysia. E depois filha mãe Ne ya be fulan fulan kotu liba. Amba fulan kotu liba. fulan kotok liba anto Agosto, Julho. Juli ame ba. Si amba fulan Juli liba. E depois ami mai falene ami heta fal convite dan ba ya Jakarta ho Jogja. Jogja. Jakarta ami la consegue ba tamba ya horário ne hamut hane sampai ho ambassador cup. Tabrakan tam para fali. So Jakarta la liga ba itu ba fali Jogja de. Hane man ba fali Jogja. Tabrakan babe ita bot silakan ohen de hambe. Dia lapisan satu lapisan dua. Masih momento ne quedas atleta nebe mak atau persipa ya labane atleta nebe mak prepara la bene. Então precisa categoria nebe mak senior. Ya naba precisa oh kriterio husne ba mai. Oh. E depois momento nemos ami hatam proposta tari sirakatan fundus rumah antam lebe persipa le. Antam fundusnya mai tari itu siapa ba flipa jokes. Oh, okay. Sekarang altura nebe ita bot sir hetang fundus nebe dada embado ne. Nah, am na fatin ba. Am na fatin ba tamba momento na ami fundus hetan tari. Tari sih. Ya karek mos tambah itu bosnya proposta tama tarde. Tama tarde. Tambah mungkin lah hatene tambah be convite mai ne. Losa na proposta sih. Tama proposta tama tarde. Então labele. Ami labele participa, me pian fagala, me fil Jogja ne. Kadese tambah proposta Luiz governo será apoio. Ba fali. Ya Jogja. Na fati ba ya be treinador ne nean. O insama ka ita bot sira be fo oportunidade ba ita bot sirnia atleta tambah ohen de hambe berlapis-lapis te lapisan primero, segundo, tercero, bla bla bla. O insama ita bot sira be hatene kategnian ne kategori idane ona. Ne li husti processo seleção ni daqui. Sim. Ami dojankoni uluker sami sempre halo atleta lapisan dua ne hasane. Ina ba ami lareba ami hari atleta ne hani sandit. Lareba rico ga kia lareba dine pot niwa ami hani sandit. Antau ya laba exemplo yang kategori senior anda 51 kg 54 kg ya laba ya atleta naik tol anta si rentul tinggal selesai ida lebih main terbaik ida lebih main lapisan 1 lebih main lapisan 2 lebih main lapisan 3 lapisan 1 ni makan ida nebe ini masuk 1 ini main terbaik anta si rentul harus selesai kata lebih main 1 anta ni lapisan 1 itu bosnya harus selesai ni husi be ian ne dosan la selesai fight Anta sirak tengi fight kali, hari fight lebih. I dalam rumah atau balu, ya kelas ini yang menini. Anta sirak tolu tengi halo, sirak ini tengi sersau. Yang terbaik tengi tolu, I'm foot tolu. 1, 2, 3. Anta 1 lapisan 1, 2 lapisan 2, 3 lapisan 3. Anta ami foot itu sirak ini, jor 1, jor 2, jor 3 ni, hal kali perpasang orang itu batese. Anta bet 40 ida nebe terbaik dari terbaik ya. Antau sira nebe participa evento, antau sira nebe terbaik participa evento ni. Laos dia tortur obili ba utir jetla. Antau ami asiptir ke media husi ami be karikir husi dosong sai. Antau ami be seleção keras hari kerja lebih mak dia 1, 2, 3 ni dia tahu kita. Hori ita halo ikipere hori perpasang. Hori asur evento lebih mai. Saya evento lapisan 1-nya, lapisan 1 maba, lapisan 2, 2 maba, 3 maba. Oh. Fa oportunidade laos jadi ni lapisan 3 na menyala tu evento lah. Ni heta oportunidade itu. Tapi tetap lapisan 1 tapi evento itu tare. Evento ini emergency.
evento memang kabut, lebih main terbaik itu tahu lapis satu pak. Los, Ya. los. Exemplo, event SEA Games. SEA Games ne evento lebih maka yang sih evento lebih maka bot. Di tengah nasional event SEA Games ne evento lebih Berarti sebagai gengsi itu aneh. games itu ne event SEA Games. Antam tahu lapisan satu mah pak. Los. Ne lapisan satunya yang terbaik harusnya. Representa. Primeiro representa ini klub Rastik, Sim. segundo representa ini nação. Nação, sim. Los. Jadi memang important. Ini lapisan pertama, lapisan satu, lapisan kedua sih masa event deko sarne. Percival evento ia zoga sarne. Haret be emi hat be tahu kategori lapisan 1 2 nene, haret husin ini tinan involve iha taekwondo o Lah, ami hareba minha processo progresso treino né? E depois haremos sernya perpassão treino não masa. Depois haremos ser idade. oh ida. Também hareba taekwondo ni kategori senior, junior, cadet ou por cadet. Nah, haret ida de onsa. Idade ni exemplo senior ni começa aos 17 tahun balete. Ni tô falando 40 tahun, 30 tahun. Até agora 40-an 50-an nih kalai. Agora lá ya. Lah. Agora ini barang pensiona, akan saya treinador. Los, Sim. los. Ia junior 14 tahun atau 17 tahun. 17 tahun. Ni junior. Husi Kliu iha. aqui nu memang nak prakadet. Ne husi Pakadet. prakadet. Oh prakadet. Prakadet. Ami husi prakadet, sahabat kadet, kadet sahabat junior, junior sahabat senior. Então prakadet me isira ni memang kikuang. Kikuang sarna. Idade 6 anos, 7 anos, 8 anos, Utanos. 9 anos. Sira ni memang kadet usul 10 anos, 11 anos, 12 anos, 13 anos. Junior 14 anos atau 17 anos. Senior 17 anos balete. Então a minha alemana, atleta seria meu categoria hati, a minha é completo. Sim. Exemplo agora a minha preparação agora do evento Dragon Open. Nenhum se clube Dragon não matou logo. E é full novembro agora. Bulan November ya Timor E Timor. Timor halo ya be. E GMT. Oh, GMT. Então a minha preparar atleta. E na base se for convite a minha categoria full. Atleta usi pracaret atau senior. Então berarti full team. Oh. Berarti ini prepara hoto. Prepara tu si conto po. Ini atleta husi Ah. pra kadet To senior. to senior. Perkara sih. Então, a meta no convite sih. E depois ia de full novembro e MCD Cup. Ni pa junior red. Ando be event ruwa keda. Evento agora preparo e novembro ni lara. Ah. Tamane ma agora vem filho si jogos amai. Am se descansa, sábado domingo se tama treino. Como segunda se halaf senior. Treino han sabai bai han atleta. Agora, juara na laiana. Se juara um dia sa podium. Se sa podium se tar medalha, já até também juara. Depois se tu se podium mai, se la juara, se não é biasa. Tem preparar val? Prepara vale by Para evento evento mai. mai. Ah. Iya. Denema sempre motiva a gente treino sempre no atleta sira. Kata atleta imi juara, um dia sa podium. Oke. MC. Ita na fatin ya be treinador nenen. Será que atleta nebe involve ia be taekwondo nene? Nia tenke ho idade nebe ki kedanga o balu nebe hakarak involve mebe idade nebe belasan tiawana. Sina fatin simo ka unsa? Sim, a mim taekwondo lá tá kadalang baseret hakarak treino de esporte rusi modal taekwondo. A mim loke, permata na koke baterno. I paling dieglu atleta serem makar saya atleta i paling dieglu serem rusi kikuan. Oke Zima kwa. acordar se nervoso. Treino kedan Sira mais nia como be. sama. Kayak balung hakarak maitron hakarak hadiah Saudi deh. Dako sa atleta hakar Saudi tam balung hang la diak, Saudi la diak, moras. Antas sira maitron halo aktividade exercício sudah sira consegue Saudi diak. Antar taekwondo ne lah tete la tete kalau treino te saya atleta. Taekwondo yang jadi sport ida para kato atau dia di Saudi. Ida la barak atleta barak moras. Balung moras deficiente, balung moras hang la diak, balung stômago la diak. E nama barak agar resime sempre husu obrigado te pedes bami treinador se kata epa afinal mi nuansa ni darum ya le umala bahang ko la tene depois ser mai treino taekwondo sama ser hakasi treino ser ni stomu na kloke anta ser han dia Saudi agora neme inam barak agar resos mami treinador se sim Então além de be sara involve ia taekwondo laos be ba Atleta tukumalu lah ya. Saya atleta de Sim. atleta tukumalu ia be saya palkoleten mas vemos bele hadia itane Ita Saudi, pessoal de sim. Karika neheta moras 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 balung de halo sira be saya dati mas depois de envolve ia prática taekwondo taekwondo sira ia sim ser nessa e depois ami taekwondo sana sa ia ni ami ia kategori rua
ida pomse, ida keurigi. Keurigi ni mana sang fighter, ansa sira agora fighter. Pomse ni ansa jurus. Emi halo emi asa bahasa emi seni. Seni. Ni asa halos jurus ya klanet. Ni sirla fight. Ni jurus det. Ah, tami taekwondo ni kategori 2. Ida keurigi, ida pomse. Keurigi, ini bahasa Korea. Aneh keurigi ini bahasa Korea, keurigi. Mas biasa tim biasa fighter. Oh fighter. Iya, fighter. Anto tama fighter det harus be ita kulisala te keurigi ga saya daga. Pomse ni ida tanah? pomse. Pomse. Nah, ini jurus. Oh, ne Zurus. Oke. Zurus. Zurus so fighter. Fighter. Ah, Oke. bahasa kan jurus so fighter. Oke. Tama dalada atau balung badak. Taekwondo ni persis mengas. Atau balung badak, antau sirah akar bafal pomse. Oh, Aku itu malu malu. Akar bafal pomse jurus deh. Aneh mesti ya. Tambah aim badak. Aim badak, los aim badak sih. Losa. Oke, fila fale ba atleta na ruang. Ito bose tamba o ito bose ni treinador mus kuliah barak te onan. Ito bose ra haku ito bose ni treino nene onsa. Tamba o hindi yang berlapis-lapis lapisan primero, segundo, tercero, bla bla bla. Bangkir ito bose tama lapisan nene onsa. Ansa tama baya lapisan ansa yang ni treinador yang tengki seleksão ne bela hili lapisan 1, lapisan 2, lapisan 3. Aling Efren. Sim, amnia treinador yang amnia treino fatin lá ida madia cliu, ami hoto to anesa. Tratamento Hanesa. Sim, ami hoto to anesa. Então evento ida nebe mak bot, tem que halu seleção, ida nebe dia como beletum. Então ida nebe ma adun dia prepara faliba evento selo. Antes ne be sara bafal treinador. Antes ne tahateno nakatak be atleta Efren ne nia ita hare katak nya bele. Anto ita tengke hatunya. Ka unsa. Si. Anso yang speaker kata atleta lawas ita tu tare atleta futebol lah ya. Ni tare sini progreso treino. Ni progreso treino ni ita mak decidi ya naba. Uhira contra treino rasan lo right. Ita tare atleta sana ni treino ni hamsa. Uhira contra treino rasan lo right ni sernia kemampuan officer to yang nebe. Antau ita treinador fe analisa benefit kata atleta ne bele. Antau ni bele batu evento. Antau yang momento ni kalau evento ni memang iya, antau sira waktu tu ni ia treino dasar lorai ni setting hafal selesai. Antau ia kelas anda 51, karena deko menang, deko berapa? Saya deko laku, mulai saya bukan apa. Antau langsung dia kata awal deko juara 1 ni, ami mai ami nafati bertahan deko lain. Langsung dia kata taekwondo ni, dosen pun ami hari waktu tanesa. Ami tratamento sudah nesa. Antau deko atleta 2 vezes setting preparan sernian. Kata sira juara 1 sira masih hanto bafali. Sira tem até senang kata sira tem treino makasa fati. Isso já faz para depois do evento tirmai, sira sam sira nafati manter sira juara 1 ne. Sira lako, anta kuliah sira ba. Taekwondo zampone ni atleta tem barak los. Ya atleta baram sakar tansira. Anta com mais que sira ko ia oportunidade. Competição, né? Competição. Sila tama sira ko oportunidade sira. Então, sira mas agora treino makasa. E sira mas agora treino makasa, agar hatum faz deko sira. Então, agora dragão harus sempre até bisa kata imi suara imi sapuri imi tuma imi ada im film tem treino makaspar atune imi nafati mante imi suara Los posição né. Posição. Se ita jora hototi ama be ita film mai. Ita latenu contente kata suara ona halatenu dia ham ke letene Competição tu irmai ita tu vale. Tamane ami durante ami sempre atleta sira ami sempre coragem motivação kata imi atleta sempre tem hak rekan. Primeiro disiplina. Disiplina maksud sucesso bem. Respeito horas treino, respeito treinador, respeito menina ama, respeito meu colega todo. Nem primeiro, segundo, e meu hero com sai juara, e minha fatinha cara cambe modo todo. La bele o juara na be, o até que man que com la bala. Ah, nem median une atutune, o hero com torre mal bala. Então, na fatinha cara cambe, respeito modo todo, maka un sucesso, un juara ne sempre elete. Ne pasti be mau treinador nos uluk ne hanes. Sim, ne sempre belo conta itu mau treinador. Molok saya treinador ne onsa proseso. Pasti atleta. So biasa labar sih biasa tahu kata kuhir kontak setelah memang terbaik, paling musim treinador terbaik maka terbaik. Antau, agora harus hansa faz itu hanes experiência kata hamus uluk hanes ali serne kata kau treino musik kuang ganas. Ne mahusi hanya pai rasi. Tambahannya pai emang fundador taekwondo.
agora Mateo na fila na ba maromak e 2022 né nya hanesang fundador Taekwondo Timor-Leste e lá vamos hanesamos unimos presidente Taekwondo depois nya bate a Inglaterra e hau treino em 2006 que hau se kikuan hau se SD então momento na baker hau treino hane pai a Inglaterra ela hau mai treino ia 2 anos koni wow 2 anos koni ni hane pai nya pai fofal ba responsável ba yang me pelat amni mau ida nara mau awal verreal sabang awal verreal ni makar 2 anos koni yang ba treino hau ba treino ya na ba ko hau ba treino ya ba kikuan se de kosira hau se SD e momento ba hau treino e 2012 hau saya atleta ho ida de mesmo kikuan pela primeira vez Timor-Uang bazoga ia Indonesia Open wow então ia na ba keras hamak joga mana assim joga mana ne keras hau ne kari de sai 2012 saat Tony Loron Tony Loron saya treinador saya treinador ne começa de nena hau começa saya atleta mesmo kikuan usi cadet junior ou senior então ia na ba keras hau fila mai hau tuir evento ia Jakarta Open hau saya atleta terbaik juara oh antes satu nih hele Inglaterra lah pai Inglaterra hawi Timor oh ne país rak mai e com pai mai ona pai na fatin continua kas na fatau treino fo na fatin motivação treino e 2012 hau baia Indonesia Open fila mai 2013 hau bafali Jakarta Open na fatin hau sai juara satu pemain terbaik e dane hau tuir evento barakan e gosme hau sa senior ia 2015 hau tuir evento ia SEA Games SEA Games Singapura Singapura antes hau treino SEA Games hau treino Korea Fulantolo wow e depois ami langsung basem ami bafali Rusia wow nação Rússia foi pela primeira Timor-Leste para ami tudo ami colena em rua vai a Rússia e ami todo Rússia mas ela conhece itene Timor itu le paspor Timor lá tá no sistema sim ela conhece kata uluk nih memang ela conhece hai Timor ya nebe tama foi pela primeira vez Timor wan em tudo vai a Rússia nação de mesmo cabot e dalam bar embargo la fiel kata o ver para Rússia muito hau sei idade 16 anos então amba tu evento World Championship ni hasan bola kari Piala Dunia oh ya anta ya ba mundo tomak tir ba amin todo au colena ero representa Timor-Leste ba zo ya na ba tu evento ba mas que la con me vean mana experiencia esta experiencia lubo kini na ba mai ni ami aplica fa ba oleh sesilu no ikut mai hau participa evento 2017 ia SEA Games Malaysia Selatan hau hetan juara 3 e depois fila mai hau tuir evento SEA Games 2022 e Vietnam então hau participa eventos SEA Games da tolo Asian Games da lida e Indonesia World Championship da lida então hau experiência durante atleta makane e depois di Timor sanesang hau sempre juara satu no atleta terbaik então e hau sim obrigado hau pensiu atleta ni 2022 depois de hani pai fila ikan sama mama Roma então hau tem truque fal pai nefati pode foto Alenzira então hau alemane pode truque fal alen pai nefati pode foto Alenzira pode manter nefati dosan koni ni nara para ia letan nefati ya intinya sada laos treinador Nilton laos ditambah be ninya apa mahari klubu idane be nian satu tanda lain be nya rasik most hafufusi base sih kataknya hanya sa atleta profesional dan be most cetak prestasi dia ya husi ida de ki to nya decide nya para sai atleta mebe nya decide sai fale treinador ida hodi bele hodi fahe fale matenek nebe nya iha ba iha ninia atleta sera no idane lo skole det mebe ni hatu doona ba iha ninia atleta sera tamba ita hatene no ita acompaña katak durante ne atleta taekwondo husi club dozang kone Timor-Leste atleta barak mah hatu dusarna prestação tanto ia nasional no musia internasional nebe parabéns ba treinador nos parabéns ba atleta nairua nebe consegue hatu do prestação dia iha nível internacional ele luba foi na lais esteve participa iha evento Pognator International Championship 2025 do sirahetan aling atleta Diovia sehanesan mananain primeiro lugar ia evento idane enunemo sitane aling atleta Efren nya hanesan primeiro lugar nomor hanesan atleta terbaik melhor atleta Mane
iha evento idane. Itane pergunta saya, pergunta suruh tolong sana. Ida oruahan di sana detona. Tips nebe diak bai atleta taekwondo atau saya atleta nebe profesional. Molok haba treinador haba olok atleta na irua. Ya. Tips nebe diak bai tene atleta sera, ode maintain disiplina, treino, no saya atleta profesional. Ya, nge tips nih mah hansang disiplina, harai ka, nomos treino na fati, no kita luhamos reza bang maroma. Ini bere hetang buat nanti magia. Aling Efren. Dia tir hananoi usiki kiras amnia Master Luis samnim bebemak fotren hausiki sempre dia banghira ita trenona ita sayona ita tenki harai kang na fating hakruk bema no disiplina mos baina aman treinador no colega sira no mos que talua oração ni importante. Los boto do ita bele halo mabit halu hamaromak nene boto do bele temannya man say nine man nine itane Morris los elai iya pergunta si kusninian kari que a mensagem Roma baya itania jovem sera nebe gosta remoto alano depois gosta provoca situação halo conflito halo problema ia be bairro sera unsa maka sira iha talento nebe ia bele aproveita de dia talento nebe ia maroma fobasera sai hanesa nos ba itania aling atlet na rua nomos itania be treinador mesmo que ita hareba sebe idade sebe saída mabe nemos hahu husi dasar sai mai o loron sai tran nelos buat facilida primeiro husi uluk treinador mensagem vai tania jovem sera nomos pa atleta taekwondo. Dia ka han mensagem ba ne colega Timoran Sirhotu jovem sera kata ita para te violência hare treino hare escola primeiro escola continua escola kare hakara halo exercício rumah mete desporto pa treino tia ba bola pa boxing taekwondo bele halo exercício rumah para ita bele hadia ten saúde haro evita ita si problema haro kita si problema sarne na fatin halo ten serviço atividade loronia atone ita bele moris ya pasin lara ida tamos suba atleta serhutu kari atleta taekwondo sarne maka akar saya atleta tem sana fatin treino makas respeito treinador sira respeito mototu cuidar meniang hakasi meniang treino hodi duni meneme hakara representan nação baralho tem ser na fatin treino makas para tunai bele hetan ibele iminya me bele saya realidade. Obrigado. Aling Dio. Ya, karena mensagem ba ni maluk sira baik misalnya bema kan halo problema biasa sa hemut dualanu ya dal-dalan serne budaya mah duke mi hemu lanu ini halo problema virus ini dekliu ini buka servisu oh ba hari ba sekolah dia oh bela mas buka de sport selo katutuir tunune ita nyerai doven timor ne bele sai dia kiutang nomos bele morim roim na fati nebe husu ba kolega sila nebe mak agora da sayo na atleta nomos sel atleta selo nebe mi de sport selo nebe mak treino agora da treino i na fating treino dia atunune iminya mehin nebe mak hakarak sai atleta nebe profesional bele sai realidade. Aling Efren. Lah ya. La belle, thank you. Thank you. Mai hanya ngrasik ba mensagem ba maluk sira timor hotu la bele hano inde mete problema mai be hano mos inamang nia posar bem no lida nia futuro tem que aproveita buat nebe mai teia atau abang berua bele hal contente nam maknanya itu obrigado. Obrigada Barak ba bainakan na entolo ba mau treinador aling atleta na irua
e hamne desejo sucesso sempre vai mena em tolo. Saya nafatin hatudo prestação nebe dia, tanto a nível nacional como internacional. Iya. Tama penghiro quando imi halo buat nebe dia, claro que ne los by minha clube, los by minha família det, ba los by minha andet, mabe ne by itene nação Timor Leste. Também dene hamorin no habot itene nação, itene bandera nacional, bandera RDTL, iya, emania rai. Idene orgulho botire. E pessoalmente, hamos orgulho by imi, e hamos apreciateves by iminia esforço e minha prestação nebe imi hatudu teona, hanesan mos e hatudu tia e habe mezaleten trofi, ne idene horvinhira niang kareki. Ne dekonia ne, atleta dekonia, ne be hanesan atleta melhor e evento Pugnator International Championship 2025 ia Yogyakarta ia Indonesia ne itene público hare jovem ser hare atu heta boterane nela fácil mas ele husi processo ida le husi sacrifício naru kida nebe se alin atleta FMBele tambah sai te bosira labele enunemos be medalha nebe sira tau sira tara ia ser ne kakorok ida ne tambah sira hetan primeiro lugar ia competição taekwondo e evento Pugnator International Championship 2025 e Yogyakarta. Laut sinederet siramos durante ne hetan ona prestação lobo kida hetan medalha osamean ba aling Efren Rasik walu teona o samutin tolo ha thanesane nunemos aling Deovia nebemos hetan ona osamean medalha osamean neng hat o samuting osametan rua ne prestação ida que furak tebes pas tebes ba sira atleta fonsae o idade ne be senurakliu idade hiragoran foi em 16 anos mas sira ia be prestação lobo que dona mas sira be haturona ia sernia carreira hanesan atleta taekwondo ninian e dalam ida tano brigada wain marcar uma presença e estudo na televisão Timor Post live streaming onde partilha itu pode ser experiência itu pode ser prestação dia onde mos bela energia positivo ida nebe ba bela diet mos ba ter jovem sera ia Leorno ba obrigada iya dia malu karena televisão Timor Post live streaming ida nema kita ne dadalia ia programa banaka spesial hanya sente pode ser acompanha katak sirane atleta nebe ho idade Sekikel foi uma 16 anos nebe sira marca uma prestação lobo kida prestação baia sernia carreira hanya seorang atleta profesional ia modalidade taekwondo ninian sira hetang medalha osamea nomos osamutin osametan ba aling Deovia nomos ba aling Efren ida ne saya hanya inspiração ida ba itene jovem timoruanseira liliu basir nebe gosta halo de problema gosta provoca situação no gosta remotualan hodi bok ema ia daldalan sira ila sona tempo tamba o lorone tabe ukunan teona independência teona tempo ona baita ba jovem timoruanseira atau luta atau na fatin fight ba imininha futuro hodi bela hetan futuro nebe nabilan lihusi talento nebe maromak tawana ba ema ida lidu ba jovem sera buka hak bestikan ya fatin treinamento centro treinamento sira nebe iha atau imi mos bela sahane sansira no bela liutan sira tamba maromak tawana ida ko talento nebe diferente falta ita unsama kabele desenvolver talento nebe maroma foba ita espera katak itania informação nebe o insarnento lo fahe ida nebe motiva dia klutan ba jovem sira liliu hodi bele sayhanesan buka ida atau na fatin sa jovem ida ne dia kliu inunemos baya atleta sira nebe durante ne involvean iha klubu sira tanto klubu ba taekwondo ninian ba dozang kone Timor Leste Rasik namos ba modalidade tercelo atau na faten disiplina ia treino na faten esforço hakraikan no kita haluha maromak
tama boto hoto bela lao bangkira ita involve maroma ita ne moris lor ninian diak ida ne programa banaka spesial hamot ho hau lita jublita ho krune be servisu ami hato agradece wain.